Kajing dan gibaklat na kajing thai dynamite beserkai hagawai ke cakati do yang bean ha ke distrik East Gender Hills kalakio cakalai pongwat kat ha ka khandai trek urampang arajar apuh rio. Usuperintendan ki pulet ke distrik East Gender Hills Vikash Kumar ula pentep bawai wamensau belatep keteng gemuraju tamang ula klat no haneglems hasilong. Ha kapor kumban rio apuwai janmiet jong ka khandai trek urampang. Hagajala Asam Kladan Arnut Kinong Trey Ti Doyong Naga District Kachar Iba Mensau Naga Nagajing Thay Bat Kilaklat No Haga Silchar Medical College and Hospital Kini Kibalaklat Kidai Uram Charan Baisnab Na Katigora Bat Uniman Udin Na Borkula Haduk Mentai Kibalaklat Naga District Kachar Kibaragawai Kladan Prangut Kat Baga Jingwat Ya Kibarang Sakut Angapar Doyong Gadang Ya Cekamat Usembut Menteri Rangba Kejela Megalaya Ubak Presiden Tunsong Betul bagi sarkar keladapan ya arut ke badan keti hakini kekam ti do yang bean. Ula benrap bagi jengwar kerana ya cekamat ban penti kena ba umdan syuk ke badan sakut kan ni kebelayap hapo ki keram do yang. Right now, we have already arrested 2, and now we are nasai dengan dia begin batalot kita baru kamlong, naman mata ki police jogi kilong on the job, ban find out na bar lemba jog kini ki bala sakem ru, kinang ya find out kumno dot kat no ki ek bin bol nang tamano manusu, ya kata ngan ban batai ya menta te ailat yang nakaliap da police department ba kin find out ya ki jiksi siapa kan no ki don ki to ki miners le ki no ki ba involved ba ki illegal mining.